Ok, díomh a cairde, agus fáilte chuig an ceacht seo an lún an 7 fiche de mí abron. So, nílam chun mór an am a caithfh ag míú aon rud má tain sibh isteach chuig an ceacht sin an lún. Brónar, níor bhrú mé mar ceart. Feici sibh go bhfuil an Gnáth Leibhéal hús an sin, agus má déanamh scroll síos tá Gnáth Leibhéal ann freisin. So Gnáth Leibhéal tá sin le críochnú le linn an rang Gearmánaise inniu, so ní tógann sé níos mó ná 10 nóiméad. Is 2002 ag texta dó le alta 1 go alta 4 agus freagar ceist 1 agus ceist 2 A agus B an bhuiream seo. So tá na ceistena fad isteach an sin. Na tá sibh críochna bí cinint go brún sibh send me an email receipt agus brú submit. Muna brún tú submit ní bé an obair fáilte gom agus an sin bé mé ghlachan nachfuil sé danta go. Bé an bhuiream seo ag dúna ag leannig tréis ní an toptú lá is fiche de mí abron, so tá an tréimh se ón ceacht Gearmánaise inniu go dtí leannig tréis ní an bhhairte goibh connéis sin a chríochnú. So cad atá gceist. Isteach libh muna bhfuil an na papéir scrúide a goibh chuig Examinations.ie an sin exam papers 2002 ag ard teist Gearmánis agus támuidí dul isteach go dtí ó Gnáth Leibhéal is cuma EV nó IV mar tá an dáteanga ann. So má tain sibh isteach agus má tain sibh síos go dtí leathnach go sé. Feici sibh go bhfuil Téacs 2 lees a Verständnis für sächsisch Mach ein Leben für die Umwelt. Alright, so saoil don timpalacht, umwelt sin an timpalacht. So má feic bhfuil síos an seo sin na ceistena atá á lína isteach goin. So bé níos má ólas fáilte goin ag léamh tríd. So anam an teaghlach, so tis goin go bhfuil anam ann don chláns tá sé caint faoi chlán éigim. Bail an teaghlach, so cé híad na daoine an bhfuil mamó nó dadó, bhfuil mam nó dad, an bhfuil uncle nó auntie nó cé atá sin. Coníon in, so cabhfuil coní orthu. Cuspar an saoil. So cad atá ábhaint amach as an saoil acu. An sin cad a chur orthu a slíomhallarta marachtála brónar mar fud na háide. Bhí me na spéicliúm. A ahrú. So céim fág raibh siad ag ahrú gacrod. An sin ceiste dó, cad iad na hathratha a rinne muintir ziman dóibh a cabhaigh lo go cuspar saoil a bhaint amach. So céim fá go raibh orthu an saoil seo a ahrú. Mar sin má tuigeann sibh sin béis bheith ná an cur síos faoi na rudaí atá athraithe acu. So tá sí tréis rudaí ahrú agus céird iad na rudaí sin. Ní sin cad iad na nithe a bhíon deacair don teaghlach a chuirsáil. So tá sí chun cur síos faoi rudaí atá deacair orthu. A chuirsáil caithfí sibh se lista do 3 sunra a scríobh an sin. Níl sibh déanamh 3 nó 4 inniu béis sibh déanamh sin amórach. So, má tá tú an ann, is féidir a d'éis seo a léamh vid a éonar agus tríle buint as na ceistena, so deire leis an fís an seo inis, agus má tá carhait tar rais chuig an písa seo inis agus leanní mé a ráid tríd agus déanní mé písa astrucán agus tuairtí mé cúpla ledna agus nudna díobh. So, wie eine Familie aus Deutschland ein Leben ohne Müll organisiert. So, Müll sin brúscar, so wie sin conas. Conas, clán, Gearmán, saoil, brúscar, agrú. Now, ceann amháin, as, ceann amháin, gan. So, conas, gur féidir le clán, ón Gearmán, saoil, gan, brúscar a agrú. So tá siad sna cur síos faoi sin. So, Helena Zimmerdorf ist eine Deutsche. Sie ist verheiratet und Mutter einer 9-jährigen Tochter. So, Helena Zimmerdorf sin anam ist eine Deutsche. So, ní Deutscher ist Deutsche, is ban on Germany. Tá si verheiratet, posta, agus is mam de iníon atá 9 9-jährigen, tá si 9 bliana d'aois. Sie lebt in Hannover in einem Doppelhaus. So Doppelhaus, teach dúbalt, catá si cain faoi, an sin teach la scuite. So tá teach eile taobh amháin
ach níl an teach ar an taobh eile, so cosú leis an fórmhór de tithe éire. Helena hat ein besonderes Motto im Leben. So besonders sin speisialte. So tá Motto speisialte ag Helena sa saol leben. Sie will keinen Müll produzieren. So will sin wollen. But lei hi keinen Müll. So in our sin an lagan júltach. So níl si a géri, ní wat lei hi. Ein brúsker a churamach. Ihr Ziel ist, an Eim a key, an Ziel, an Spruch. Die Mülltonne soll am Ende des Jahres leer sein. Now, Müll sin brúsker agus tonne sin an kiste, so an buske brúsker, agus zollen. Becor go bhfuil an buske brúsker ag dere an jaar fullef. So níl ein down. Sie hat ihr Ziel schon fast erreicht. Now, fast is beagnach, hanna féin sin schon. So hanna féin, tá si beagnach tréis an spruch a hrikent, erreichen, schrik. So tá si beagnach tréis hrikent hanna féin. Letztes Jahr fühlten Helene, ihr Mann und ihre Tochter zusammen. So ein Bl6 Katja, füll sin Lena, voll, to fill, a Lena. Ihr Mann a Farkele, Tochter, riecht, in Tochter, zusammen le Kehle, nur eine kleine Plastiktüte mit Müll. So, an Bl6 Katja, líon Helene a Farkele agus a inin le Kehle, a bháin ní ach in our jacker astro mar fugla bháin, nuair dír go bháin mála plastach a bháin le brúsker ingesamt 550 gram, le timpel 250 gram. In dem Beutel wären Kugelschreiber, Chipstüten, Plastikspielzeug und eine kaputte Frisbee. So, sa rudatá cahabh amach, bhí peann, mála crispy, so gléin sheets not in damart, scalóige sin pommes frites, chips sin crispy, so packaged crispy, plastik und dann Spielzeug sin breig an plastach agus ein kaputte Frisbee, Frisbee briste. Okay, so she is an seo. Anam an seilach cad is anam dóibh, so an slinne. Beall an seilach, so chuir siad faoi trúr. Tá cónaí orthu, luigh siad an cantar tá cónaí acu. Cospar an saol, thug mé sin díobh. Agus an sin, céim fágur aithrig siad an saol, na tá sin ag seachta alta dó an seo. Das Experiment begann 2008. Okay, so das ist Die Familie hat im Fernsehen eine Dokumentation über Müll im Meer gesehen. So, hat gesehen, I'm sure Katja, Honig schied. Honig an Clan, an Telefisch, Fernsehen, Dokumentation, Chlorfaschneische über Müll. Fui Brüsker sa Farraga an Meer. Ein Delfin war an einer blauen Plastiktüte erstickt. So wie Dolphin in Greimehe ist jach male Plastik Gurme. Nach der Sendung schon klar, so schon klar, entschied Helenes Mann Richard. So entschieden schon Kinder einaf. So Rinne, Far, Kayla, Helena, Richard, so schon an einem. An Kinder, so rinne schon Kinder schon. Ab heute benutzen wir nie wieder Plastiktüten. Ab heute, ab schon an So mata an Arch ab 18 Jahre alt, kann ich wie Haar 8. So ab, and you. Ab heute benutzen usage wir nie wieder Plastiktüten. Nielmuje usage mali plastic arish. Helene entschied. So rinne Helene ankennen. Ab heute produzieren wir nie wieder Müll. Und you nielmuj kur ein Brüsker amach. Und so hat sich ihr Leben geändert. So ändern shin ahru agus hat geändert shin dahrig sheet. Agus mar shin dahrig sheet shin asan iver ulra tail. So shin kesht a hain an buska deri. So nur fekken shiver an worm ta shin alina ischak an shin.
agus sin shricamid an dara fisa. Now, Alt 3 kauemwich. Familie Zimmerdorf begann damit, beim Einkaufen keine Plastiktüten mehr zu benutzen. So, began, sin an aimscotch beginnen. Hussig an Clan Zimmerdorf le sin. Ichen ag Shoppadóireacht, leis an Shoppadóireacht baim by dem, Shoppadóireacht gan mála plastach níos mó benutzen a úsáid. So níos sidig úsáid níos mó. Sondern Stofftaschen mitzunehmen. Shaka sin Stofftaschen, so sin máliatá dianta as éidach. Alle Verpackungen lassen Sie jetzt im Geschäft zurück. Gach clúdach nu rudi clúdín siad na ari lassen Sie zurück, curren siad a rasch chuig an Shoppe. Dann bauten sie in ihrem Haus ein Zimmer als Recyclingzimmer um. Umbauen, sin an buinen sin leis an bauen an sin, bauten is an aimscotch bauen. Umbauen is curle céil at nu tógáil. So a hógáil siad, so rinne siad úsgrádu. Siomra sa heach, mar siomra a cursale. Sie haben einen Recycling-Eimer, Eimer sin Buske-Brusker. So sie haben einen Recycling-Eimer für Papier, de Papier, so ta mala nu kiste, nie mala, kiste. You know, Buske-Brusker is a kiste. Kiste. No, bookage, Bruno, yeah, it's kiste. Für Papier, einen für Plastik, kann de Plastik, einen für Aluminium, für Küchenabfälle und so weiter. Now, Küchenabfälle sind Bierfages sa Kisten. Abfälle sind Leftovers ist da und so weiter. Außerdem hat die Familie einen Komposthaufen im Garten. So lass mich das schön ta an Buske Kompost sa Garden. Obst und Gemüse kaufen sie beim Bauern. So, turhi agus trotty, glossary, Broner. Turhi agus glossary. Caníonn siad ag an bhfoirm. Leisce frí sin tam fud na háite leis an taistre conniu. So sin alta trí cad atá athraithe anois. An sin písadéirí. Es gab aber einige Probleme, wie gab sin geben snaimskatcha. So es gab wie rudegen aun, wie Kuple Feibene aun. Was macht man mit alten Zahnbürsten? Kade denen dinne le. Was macht man? Kade denen dinne mit le. Alten Zahnbürsten, so le shan Scoopvierkle. Alten Chipstüten, shan Molly Crispy. Puppen oder rasieren. Stoil am gwil an rasier an brudé sin níl an Gaeilge gom leisce razors. Auch Verpackung von Schokolade war ein Problem. Freshen wie eine Kludeke aus Schokolade mar 5. 2009 hatte Familie Zimmerdorf eine kleine Tonmüll übrig. So, egal wie sie nie, wie Niro auch eine kleine Tonne Buske-Brusker Biog Janta Akku. Sie produzieren zwar viel weniger Müll als zuvor, das gehört nies Lu Brusker Lekela na River, aber die Familie war trotzdem noch nicht zufrieden. No, trotzdem schon in Anoen schon. So in Anoen schon nie Revsheet Rohasta zufrieden. Sie wollten überhaupt keinen Müll produzieren. Wie schiedig iri wollen, I'm Scotcha, Haar einrud, gan ein Brusker occur amach. Aber sie wussten nicht wie, ach Nirev issa ku came kui. Sie hatten das Gefühl schon Muhukan, wie an Muhukan Akku, so ich haben es nämlich Scotcha, dass sie alles machten, was sie könnten. Wie an Muhukan Akku, Gorevschied Teresh Jennifer, so rinne sheet, Gockrud Gurfagelo.
So sin alta cahar. So inis is féidir libh é sin. Cad atá Jackar orthú acrosala ana orthú. So rís is féidir libh é sin a chlómhúla isteach is sé agus seachtain sin brú send me agus an sin submit. Féchar sin sin chunas fecinn sin mar táú ar den gochan. Ítach. Fós brú submit agus sin an ceachtain nniu dénta. Gur maith agaibh agus le